Kani kalong ka sngi ka ba hidap na kajikiman baro lama penyan bangamla kunda aingu yublay nong bo nong tao bahagi ni kisnam simla eno yangi hadu kan kileman ya kabangila mun kenyu so jung job kini baro kamde ka ba ubah ku job election handre ka jing job jung ki pat ba jung mo tharasha Pilaya ai ke jingit, pilaya ai ke jingkersan. Mentah ke desa yang ai ke bangan train ke bentah jumpi baru. Kini ke segi ngapa bangan kerentan ngaskuah banai kublai fi baru. Kibalai wan kerang kini ke segi. Bad yasat ya kemen. Kak lama. Nakaliang ke jongang lah sabtu. Sedang yasat, sedang ya kemen. Saya bam ke jingduna wadum sungoi ai. Hari ya bam ini saya yasat ya kemen. Tangi ni kita kerja kublai sibon. Housing. Kreasi pengadap dengan jengkemen. Baru ketinya kapangan berpau. Lana bukan pesgo Shopee. Dengan sudah tang mana aku beli di baro. Iba wilayah IT met bermensim. Nak minta berpenjob berburum hakni ka kenti ka pemerintah ai kubri di baro ibi budi berkembang ala kular ibi pengan sistem nak minta jupi ya katangan ya iba kani ka jingjob ila job nanri minta sansnem kedan ke pengahap menteri nak minta jupi baro gini kisnam kiba ko mengalakran mengenai timat bermensim nak bentar jopi de akan ke skill si kendon ke baduna nak liang gajongi te wanum skoye de manum la ya ka bangan song slam nomor lafun de ginong yalam jo ka parti kila pawan no mentah-mentah yang asasor margidon ke meeting parti ka bangi hap pengin penbait sikikam de kubli sibone yesong yesad yakmen lisan selaying lasam badi long selisuk lisan selaying lasam badi ke ka jingduna hagi gisngi andang ila adap ikikam nakaliang kajongangan sawan saman ki zone ya kabangan yang kedua berfiki pada ya kabangan dangsong ngahap bangan mino mentam tawanum sekoye hindra yasad yakmen mafiki pada nakaliang kajongangan kubli sibone fi baro